A day after the Durga Puja, the contractual teachers of the state had suddenly marched towards the Meghalaya Secretariat to demand from the state government to reinstate them into their former teaching positions. As the crowd approached the premises, the Meghalaya police, as part of their duty, fired tear gas at the agitating teachers, thereby causing a few of them to fall to the ground due to the strong effect of the gas. It may be reminded that the contractual teachers have been holding an indefinite strike to oppose the government's apathy to their demands of reinstatement to their positions despite having failed in the Meghalaya Teachers Eligibility Test, which they must get through in order to be appointed as regular teaching staff.
ya kene ka entrance gate nang ni but ai ba ki minister kin yu yang ni ya kemet jang ni hadin bala yu kemet jang ni kin snau thu ba ong o ki de kino ikai namar ngila syok amadan maki katu ha office post katu nang ta hang tai amot kin nong ba lai te yo ndon wai ru wan mi ndon wai ru ba ai ka kubar ka ba kemet ni kum ta ni la rai da ka bas kam bangin syong hang ni ha entrance gate hi lada ki kwa bang weng nang ne ai de jing tho ba la thong kam ya phi se ki school ke ba ki pi kai man chwa tang kum ta ngi la ban weng no ye ka jing ki lam kum ta ngin song ba hang ne la kat no no sni ka ta ka de ka rai jong ka sarkar ka barim ka sim ye ka step ka ba bhatam na ka ban ta jongi ka noms kalawan na tu arjar sipau andai ka sarkar ka barim ka sim ye ka step ban pala yim ye kinong trai jong ki hi da ka ba sim ka 45% ka kentu ba ka noms kila de ka jai jai ka di alat tengila penda be kita baro 100 sniu bak pa ka sarkar ka barim kamwan chu arjar khatra wanno kani ke MDA kampai chu kita ki step ka bala sim da ka sarkarim harai la weng jen ta dengi kata du bala penlong bakane apa ka jingle jong ki la pali april ru pernai kai ke jong tangka bai bam rim don tangka bai kali benwan agitation de senero ka penlong yengi bengin don tangkat ne dai nai tai jing te kumdong in le ya kata LP school ba ya pi la tung biang pi long biang kum chu kum chu long chuang ni kwa sai ta sei kuan manusia tu bom la kum bangi ni dai kile no giba ngiwan menelek persya ya songkar ne iwan menelek persya hang ne abu ka jela ka jungi ndai kilo mon kita kile no gibaran sabar ki kim don jing seo gum jing khade dan takane ka suoban diskau cha chief minister kontrak sama cha ulakemen ruboi bade education minister ba udai ban aino ya ka juba mentah hi mardor ba udai ban ba clear ba ya kitu ki ba balaman sau ba kitu ki bala siap jargas tom ne udai ban siap cikit kli Look. Sao thì là điều phong này này. Ông đã bên này giờ rằng em ông đã xây gì vậy? Ông chưa cái bên em ông rồi xuống một cái gì? Madam ni ke Ông cái chiếc shop Marangi tinggi deh tanggi. Ansar, ada kesulitan ya kalau orang itu menjadi. Ya boleh ya, boleh bisa tahu yang stasiun lah yang itu. Kamai leh. Yang siap beliau. Slow total. Jadi ini pajak ini di mana? Bangsa bunuh. Kamu nengam stok dengan skotang kecil terang, kapang stok. Ada mentah kamu kelanduai pada kalayu. Kacang barang sana. Kacang yang mana?